Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung duor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Ka KSU Maulai Circle kala Pynhap Pyrda no ya kalumpung ya lekai jang Maitshaphrang Khasi League Basketball Tournament 8,000 arphulai minnin ka arphau terik rumpang. Hagani kisngila wan ban Pynhap Pyrda no ado ba Dani M Kriem ubalong Vice President berim jang Khasi Students Union Sengkmie Samla Mikensen Marbanyang Assistant Finance Secretary Maulai Circle Samla Rabborlang Nongrum General Secretary Maulai Circle bat kiwe de. Hagani kisngi Pynhap Pyrda hagajing kun final nakaliang jigi kan thai ka long hapadeng ka dubak e persha e ka dubak C hakabaga dubak e kala yo ban peliem e ka dubak C badra e ka namla adu kat ba hakaliang gishinrang pan ka jaw pedeng kala ya kun persha e ka SYM hakabaga jaw pedeng kala yo ban ra e ka namla adu. Meghalaya TMC kan wanlam shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kin thei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo terek urumpang shan ya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.